Wat la kini ki goods. Kila nang he bat nang yaw karta. Andre, kidang ye pen I ya ka lewal ka jongki. Hakiran san ki bahe. Hakaba nakaliang jong ulinel Messi. Udang sudep thep arteli ki gol. Nakabenta ka Argentina. Bat nakaliang jong u Cristiano Ronaldo ro. Uliyo aban thep arteli ki gol. Hanin kamit. Haka jingyale kay Portugal iya ka Armenia. Kadai ka way ka football. Arngut kisim. Hoj perlong. Kiliyat no naka prime ka jongki. Hanre wat la ka taru. Haka football jong ka pertai. Kidang bat hi maki. Hoj perlong. Pila aban bin yaki. Ne pila aban jit. Uwe na pedeng jongki. Hanre itu iya ka jing kraw baro ar. Namar nginam la syu ban yo I. Yano ro kum maki. Bat kapor jongki ro kalajan kun. Kumta ngide ban sengungu. Iya ka kerdan jong u Messi. Bat u Cristiano. Namar kam slem syu yangi. Bangindu no ban seki. Iya kine kirang yelek kai kibakan sai. Ha kapertai. Te hol perlong. Ha ka jing yelek kai World Cup qualify. Ha pedeng ke Portugal. Persya iya ke Armenia. Ke Portugal kalala ban job da ka basuk iya ke Armenia. Haka ba kalayo ban thep dasan le not cool. Bat iya kita ki gol leyo ban thep da ujo filik. Haka menit ka ba shipeu. Bat hoy perlo. Imat ka don ke ke e. Lane ka jingker khu ka ba shalende. Na u Diogo jota. Ubala khalat no na kane ka parthai. Namar bade haka menit ka ba ar huwe. Kabaderu ka number jersey jong Diogo jota. U Cristiano Ronaldo. Ulala aban thep iya ka gol ka baar. Kabala assist ro. Da uwe na uperlok bajantam jong Diogo jota. U Pedro Neto. Bat Hadien baulalap iya ka gol. U Cristiano Ronaldo. Ula iti iya ka ka gol siya u jota. Haka kelimat ka ba itenat jong ka jing buram. Bat iya ka gol ka balay leyo aban thep. Da ujo Cancelo. Haka menit ka balay pulay. Bat mauru. Ula celebrate. Da ka celebration jong ujota. Kat baya ka gol ka basaw. La thep biang da u Cristiano. Kabaday ka gol ka ba itanat pa. Bat iya ka gol ka basan. Layo aban thep da ujo Felix. Bat haoy perlok. Menta u Ronaldo. Ula kini pas siya u Lionel Messi. Da ka baw layo aban thep lai peu pra gol. Haki jing yelek kai World Cup qualify. Kat ba haba pai pat haka way ka jing yelek kai. Hapa deng ke England. Persya iya ke Andorra. Ke England kalala aban job da arla not cool. Kabaliyo aban thep da u Declan Rice ka way. Bat ka on goal ka way. Kublay sipun.